Skupaj so kuhali, izmenjevali šolske izkušnje, obnovili in dopolnili znanje o svoji in tujih tradicijah. Jaz bi rekla, da smo pridobili znanje na angleškem jeziku, prav tako pa smo pridobili znanje o makedonski kulturi, ker nekateri dijaki prihajajo iz Makedonije, tako tudi na hrvaški kulturi, predvsem smo se posvetili kulinariki, zato ker se našemu projektu reče Taste of Maribor, torej okusi Maribora, učenje na neki neformalni način. Naučili smo puno o Mariboru i samo njegovoj turističkoj ponudi, puno smo toga vidjeli, iskusili. Baš jutro smo sudjelovali u jednoj radionici gdje smo radili oko praktične leptir mašne, bilo je jako zanimljivo. Smatram da ovo je jedno lijepo iskustvo i da će mi donijeti puno toga pozitivnog u budućem usavršavanju i obrazovanju. For me it's important because I got to get along with friends and also meet other people from other countries, and this is like a fun experience. It's just full of teamwork and such. Sve što vidimo u Mariboru je super. Imalo smo mnogo prilike da vidimo mnogo od Mariboru kulture, narod, njegove tradicije i upoznali smo mnogo drugare iz Splita, Slovenija, super je društvo, organizacija i mi smo mnogo srećni što smo danas tu. Bila je neverjetna izkušnja, smo dosti novih stvari, si naučil kaj, malo smo se spoznali, so nas kaj naučili, mi njih, bilo je odlično. Mariborski, srbski in dijaki iz Makedonije so se družili 2 tedna. V sklopu programa Erasmus Plus so gostili 32 dijakov in 5 mentorjev, izmenjavo pa so zaključili z gala večerjo. Vidi se, kako se nekatere zadeve strežejo v drugih državah, kako se pri nas dela. In jaz mislim, da to je en super program, ta Erasmus, ki omogoča mladim dobiti in neke kompetence, ki so potem lahko v nadalju njihovih karier uporabijo za pridobitev služb. Zelo pomembno za dijake je, da spoznavajo druge države, svoje sovrstnike po teh državah, in jaz vidim bistveni plus v tem, da oni vidijo, kaj se dogaja v drugih državah, da vidijo tudi, ali smo dobri, ali moramo biti boljši, ali pa smo boljši od koga, in kot drugi efekt pa je druženje. Tudi zaključno večerjo so pripravili in uživali skupaj, s svojim delom pa so si gotovo prislužili kakšno dodatno petico med ocenami.